بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah mga palangwan haramay Islam amunyang kamuyayaon jimajaka sa talimurungog sin programa sin kami di tempat mulia ini di Hanidaw Islam. Programa sin kami pagtawakon kabdal iftar amuin sa duay pagtakaran sin waktu pagbuka insyaallah subhanahu wa ta'ala na magpaon kita pagpatubtom diha ini at tawakan magdihil nasihat in mga kaguruhan insyaallah subhanahu wa ta'ala haadlaw ini hamahapon ini yariin bisita do mulia amuin guru kalasahan di Milkaton yung pangadjian insyaallah subhanahu wa ta'ala mahapon ini kakilahan na sing kita nyukatan mudir sin Moro Islamic Institute sarta rais atau wakan chairman sin Ulama Council of Zamboanga Peninsula amuin ni Milkaton ni pangadjian mahapon ini paliharan sin amuin karayawan simbolan Ramadan imong kalabihan niya sarta nasabot ni hainunlong na in Ramadan paksa dakula ha umat Islam amuyan to insyaallah subhanahu wa ta'ala in dagayrayon sin siya ha long ta waktu bihawon ini itukbal ko ng kapatot haguro kalasahan wa nanungay nga Sheikh Alim Muhaimin Shakili falyatafaddal fadilatuhu mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil aziz ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Mahuli mga palanggunganan na agama Islam amuin kimakaput sin amuin pangaput sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iba si mga kasahabatan niya dan tunasadya in panduan sin Rasul alaihi salatu wassalam na yung pag-aga mari makagawa dahing harwayan di makagawa dahing ha-Quran iban dahing ha amuin sunnat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam bang makagawa dahing hayan na tanto na sadyain yadto di na maitung dahing ha amuin ibadat atau di na maitung dahing pag-agama akan na mga kita mga katawte manghuran na kaya ulungan terd kita sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin biyaon kata in bulan Ramadan ini sababin ini biya na sin amuin kaya butang ko title sin lecture tabihaon ini in bulan Ramadan paksa in ini kalu-kalu kahatihan da si mga kita bang sasug in pag-ianon paksa in hati niya amuin kabaakan mo naroon in katan karayawan kabaakan mo na rin doon in mga amuin karayawan di mo makawa kaibanan bulan kaya nga sa pabiyad to bang wala na awon in pulan Ramadan kato tanto na sadya nabiya day sabsin mga pulan Sawal biya day sabsin mga amuin sampay pa aminang po tagi sa pulan yaon nasa biya awon sin Allah subhanahu wa ta'ala kato in amuin pulan Ramadan muna-muna na in Quran dan di piaturun sin Allah subhanahu wa ta'ala halaman simpulan Ramadan piaturun deng halauhil mahfuz maun pabaital idza amu inyariha langit dapit maripa lowongan ta ini dan ini mga katawte manghuran in amu in Quran tanto na sadya dia mompa panghu nato Muhammad alaihi salatu wassalam sin Jibril ganta amin kalalagihan na sin agama amuin hipasampay ha manusia Rasul alaihi salatu wassalam dengan sebab yan inut na indendun ha Baitul Idza mari pa
ginlupaan ini maun para Rasul alaihi salatu wassalam apagdahan sin Jibril ada pun in panagnaan amuin piaturun deng halauhil mahfuz maun pa amuin langit yari hadunya baital idza pagianun inyatu halaman sin amin bulan Ramadan. Nah ini mga katautay manghuran tanto na sadya in bulan Ramadan nakabidda deng hakatan akan nangyanan ko paksa kahatian yan sin kita niyo katan piaksaan nang nahikuan yun bang di matong na kaniya matubihan inamuin bukon ha expectation sin namin kita matubihan but biya mga nakabidda na matubihan inamin uno dahil kakaibanan amuin masa na ini mga katautay manghuran in Rasul alaihi salatu wassalam na wala dahil sa bamuin biya mga nagbati laul lilay niya kato in amuin ibadat dan di halaman sin amin bulan Ramadan ini pasalan Nabi sallallahu alaihi wasallam hasa iso haji sahar amuin lilay kato sin Rasul alaihi salatu wassalam amuin ibadat tertentu sejarah di bulan amuin bulan Ramadan ini sabab na mga katautay manghuran tanto na sadya pagpuas sin bulan Ramadan di mo nakapaakan inamin kaya ba akan din di kaya ba akan terendi halaman sin amin bulan Ramadan ini sabab na maubos na ito namin katanyan ito. Na ini nibiyata sin Nabi alaihi salatu wassalam hadis among in biyatahi Ibnu Hajima Ibn Hibayhaqi dahil habuok sahabat Salman al-Farisi radhiyallahu an kal khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaumin min syahri Sya'ban faqala ayyuhan nas qad ajallakum syahrun azimun mubarakun syahrun fihi lailatul qadar khairun min alfi syahr. Namun rin di hamin ini sadya tanto na sadya amuin kapaakan tanaman tuhihanin namin syahrun azimun am salag bulan bukunin namin biya mga laong tapyag yan malag mantubihan amin size mantubihan sin amin sa lag pakarajaan paunon sin Allah subhanahu wa ta'ala amo na imbiya sin mga amuin ibadat sin kita niyo rendi halaman sin bulan Ramadan ini nakabidda din sin ibadat niyo halaman sin hangpo tag-isa bulan yaun. Ini mga katautay manghuran biyata sin Nabi alaihi salatu wassalam hamuin hutba niya mantubihan katapusan sin amuin bulan Sya'ban ini bukan hutba Jumaat sa amuin tiap-tiap katapusan kataan sin amin pagbisara sin Nabi pagganan ito hutba mantubihan sa pagnasihat misan dandi kata mantubihan sa na in kita biya dagbos in kaingatan terapman hutba amuin uno amin ha adlaw Jumaat dito taas mimbar ada pun yang kataan pag nasihat taman tuwihan ini yan hutba dari simpantun ini hutbaan hati na nagnasihat kita nagwasiat kita mampaamin uno yan na ini mga katautay manghuran laong sin Rasul alaihi salatu wassalam yan na kamu kialambungan sin amin bulan sa lagun pakarajaan niya mubarakun sa taud-taud barakat nagdarasing karayawan amuin nakabidda dahil hakatan bulan Ramadan indira niya matuhan. Na yan mga katautay manghuran tanto na sadya amuin paksa na tukato bang kita beriman nasabang kita bukan beriman tanto na sadya kabinsa na anda kato in amin bulan Ramadan biya ada sin amin mga hadis lang na mantubihanin bulan ini iukabin lawang surga mantubihan diatambol lawang nalka sa mga syaitan na amuin bibilanggo sila di sila makahibal marayaw sa pabsin mga bariman mantubihan nag-iibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala kataan dan ini di makasasat mga syaitan kato dan di halaman sa bulan Ramadan sa mga tao rin mag-iibadat tanto na sadya na huwag piyadbigdaan nila ban sin syaitan mantubihan syaitan dahil sab sila mantubihan sababin syaitan dahil haruwa pangsa dahil haruwa pangsa syaitan mantubihan amunin sayatin al-ins wal jin syaitan manusia iban syaitan deng hajin amuyan in amuin uno in amuin kahalan sin pag-ianon syaitan matubihan bukan sandeng sa hajin matubihan kalaukan sa binjin matubihan bangsa upama rin sadya kanila in syaitan matubihan sabab kaya panjari kita iban nila mahal supaya mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala kaya panjari kita sin Tuhan Rabbul Alamin wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun magtag-ipon kita
pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mo maksud lang siya Allah subhanahu wa ta'ala. Dapat panjarihan ko hajin, iban sin uno, iban sin manusia, supaya siya sila magtag-ipon kako. Dahil mga ini, mga katao tayo manghuran, tanto na sadya, bangsa upama laong tayo insaitan, matubing sa jajin, nado matubihan, kaya laugan ni sa binjin, sabab, aon da saan sa matubihan uno, aon da sa bariman, aon da bariman ding hajin, aon da bariman ding uno manusia, aon da saitan ding hajin, aon da saitan ding manusia, in katan sin di magad sin hinduan sin Quran, hinduan sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inyad to nakagawa na siya rin halikusan sin mga pag-ianan bariman, natanto na sadya, sin siya hambuk na to rin hamuin saitan, sabab na di na umandok, di na mabaya matubihan, hamuin pag-arihan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab yan, mga katao tayo manghuran, amuin bulan ini amoy sa lag pakaradyaan na matubihan din diha ini, sabab na muna, amoy biyata sila Allah subhanahu wa ta'ala, malagding pakaradyaan niya, sa tamang barakat niya. Laong pasin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa akrol fihi lailatul qadar khairun min alfi syahr. Bulan amuin tanto na sadya wayroon hangko dari sa bulan. Wayroon hangko dari sa bulan mantubihan inamuin pakaradyaan sin amuin bulan Ramadan. Yan hambuk dum mantubihan, hambuk dum. Nakaputang halaman sin bulan Ramadan in ibadat den hayaon labi marayaw rin sin amin ibadat si mga nakaunayad to amuin nagjijihad sin adlaw nagtatahajjud sin amin dum nagkikiyamul layl sin amin dum mantuhan mga manusia in hambuok ibadat sin umat Muhammad alaihi salatu wassalam bariman amuin tiarduan sin puasa inyad to hangkarum da mantuhan labi indayaw sin pahala niya, labi intaon sin pahala niya, daing hangi bubulan. In hangi bubulan ini, kulang labi matubihan, amuin kawaluan tagto tahun, iban 4 bulan. Amuyan, inamuin listahan sin, amuin ibadat tahang karoon matubihan. Na ini magkaawon matubihan, haamuin katapusan hangpo, adlaw sin amuin bulan Ramadan. Akan na, magwasiat day mga kawuruhan kaniyo bang ununin hinangan tiap-tiap amuin doon yaon sin amin uno yan supaya kita makauno na rendon hamin yaon amin laong sin kaibanan matubihan magwa hamin uno magwa in lailatul qadar matubihan amuin ha kauhaan tag isa kauhaan tag to amin gansal yaon inamuin amin itungan niya matubihan nasa ini tanto na sadya subayta na ito, amin hapaan katan man tubihan namin duman ito. Asal dahil sa pag-ibadat ito, uno-uno na labi rin sinamin pag-ibadat din hamoy katan bulan niya man tubihan namin ibadat ta. Nakaunik po mga katawtay mga huran. Then ini, ayaw sa inpanghati si mga kao-anakan, katawtay mga huran, nagdarungog, hakan ko ini man tubihan, amin lilayon tuod kaniyo, sabab na, aon na tuod pagkarungukan kumatubihan, kaya masahan kumatubihan, di na ba magsambahayang bang bukon na uno bang bukon na amuin bulan Ramadan sabab long na asal na misan ibadat ko hang kauno yaon hang karoon matubihan labi marayaw rin sin hangi bulan na di na dumobos lang nabihan namin uno kak na bukon bihad to in katan sin amin ibadat sabay mura amin ipatun si pag-ibadat isab bang kaurit na mag-ibadat matubihan inyad to hiig na misang biyadin laggo parendik misang lumabi parendik to adto mairis dado kata maig din pahala mo matubihan sebab sin namutawan na kauring hamin agama Islam akan na sabay mo tunay rin amin uno itunay mo rin amin piardo kay mo biya na sinamin sambahayang matubihan biya na sinamin laong tamatubihan uno-uno na namin piardo kay matubihan sabay mo rato hinangan katan ipatun mo sinamin pag-ibadat in ibadat mo matubihan dahil di halaman simbulan Ramadan supaya di malukpas in kahalan sinamin pag-ibadat karendihain. Dayan mga katawtay mga huran. Laong sin Nabi alayhi salatu wassalam ganapan niya, Ja'alallahu siyamahu paridatan wa qiyamu laylihi tatawuan. Piyaawin sin Allah subhanahu wa ta'ala in amuin pagpuasarun ha lauman simbulan Ramadan yan pardo in hati niya magdusa kita matubihan, bang kita rin magpuasa? Sinamuin katan, kasi katihabaan sinamin bulan Ramadan.
sumay ta adto po asahon bangkit naman tuwihan wayroon damin ujur na mapatut biyasin namin hapag tulak-tulakan iban hapag unuhan yon iban sin namin nasakit kita namo yan mga katawtay manghurani namin nun wakyamu laylihi tatawuan sunnat sadya nun sunnat matuwihanin namuin laong tabi mga pagtarawi ang sunnat nasa misan siya sunnat laong si Nabi alaihi salatu wassalam man sama Ramadan imanan waktu saban kupira lahu ma taqaddama min sanbi laong si Rasul alaihi salatu wassalam man ka malaylat Ramadan imanan waktu saban kupira lahu ma taqaddama min sanbi isiyo-siyo namin tao tindog na namin uno insa bahayang tarawi halaman simbulan Ramadan muna indirihilan kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala ampunun namin pardusahan niya amuin dosa wala miabot pa amin pag-ianan kabair dan ini mga katawtay mong Quran suway tarado sa bamin hatihon matuhanin namin uno namin pag-ibadat na matuhan suway tatawad pa amhunda sa rasin Rasul alaihi salatu wassalam matuhan pag tarawih ta matuhan bukon sin biasin pag tarawih sin mga amad din singuran takatan kataan sin amuin kaya bay ta matuhan masaway pamayta kat matuhan hantang sin pag ibadat sin Rasul alaihi salatu wassalam amotin subay ta upihan dan hindi kato na nagjinisan na pag tarawih sa ukat na pag tarawih matuhan sunat matuhan na amuin paglangugan na si mga kaibanan magsambag-sambag na rin doon matuwihan Bilal iban si namin imam iban si mga jamaah matuwihan na iyan wala yan na hinang si mga kasahabatan iban si Nabi alaihi salatu wassalam nagjajamaah aray sab sila na wala sila matuwihan naghinang sin mga bihan sana magsambahayang na sa jabi sin namin pagsambahayang sin amo in pag gulanon si mga taon nagkakangiin utok matuwihan ng laong nila mga wahabi bihanin hinang na aktual bukan sa wahabi sa biyata na si Mufti dahil diha Amir Stawir ini in katan imian in mga taon nga Madina labi-labi ito Jami Islamiyah iban sin taon nga Saudi Arabia but in iyan lang ng mga wahabi amo na yan lang ng mga tao putingan sabab wair unu habi ako mga katao tamang huran nga ako ha Jami al-Islamiyah Saudi Arabia way ako nakaingat si mga pag-ianan wahabiyan subay na rin diha ini matuwihan dahil diha unu yan gulalon nila mga tao matuwihan amin kimakapot sin panghindo sin Quran kimakapot sin sunnat sin Nabi alaihi salatu wassalam wahabi dahil maksud dito mga katao tayo mga hurang kaingatan kuad to kaingatan ta matuwihan subay tahati untuk marayaw imaksud dito matuwihan hipamaba nila matuwihan asali ang kari asali bang amuin kimukog dan ng kakahinang maun matuwihan namin sasat sin namin syaitan matuwihan gulalon nila sin indaginis alis sin indaginis kataan matuwihan ya sin Rasul alaihi salatu wassalam yan na nakarot ko dalam Quran in nabi kuno matuwihan putingan minsan ito nga puting matuwihan way nakahinang in nabi alaihi salatu wassalam sa putingan dayan na nakauno naman ito amoy mga satro sin Islam katan dahil hamuin bangsa uno-uno na bangsa matuwihan namin uno yan na yung pamungong nila nabi hindi na maigig matuwihan may tadto pamintangan si mga tao nagdura pag-agama kita pa matuwihan hindi luwak-luwakon si mga tao nalang minsan in Nabi alaihi salatu wassalam amo na in sarayaw-rayaw manusia kaya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala dahil kapanagnaan nito sampai pagkatapusan amo na yung panghu na ito Muhammad alaihi salatu wassalam sebab kaya pagdaan niya kaya pasampay niya matuwihan piyangandulan sin amuin pagpasampay sin amin agama niya amuin agama dahil hahagdarat sin Allah subhanahu wa ta'ala dan ini agama matuwihan mga katao temang huran pasarihan naman ito yung mga tao magbibisya naman ito hamat mata din agama in agama buok da sa babiyataan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala inna dina indawlahil Islam bunal ito din agama hagdarat sin Allah subhanahu wa ta'ala buok da wayroon hikarwa wayroon ganap na matuwihan amurin yan na haamuin panghindo sin kataan kanabihan matuwihan kataan sin karasulan matuwihan nag-aagama sin amin agama Islam matuwihan amuyan in biyayta sin Quran amuyan dahil sa min biyayta sin Nabi alaihi salatu wassalam biyasin hadis sin Rasul naknu ma'asir al-anbiya dinuna wahid in amuin kami kanabihan in pag-agama na hambuokda amuna in Islam nakan na bang kamarungog ko no waktu in yan anib kamuring ha amin manusia misan hisiw ngan tubihan mga on imian bihadto amin laong niya duway ng pag-agama sin uno sin
Ibrahim doing pag-agamasin amo in kaibanan bias kanta Musa kanta uno madbihan inyadto kaputingan yadto sin pangatayan sin amin nagpasampay madbihan sabab na yabay ta sin Quran inna dina indallah Islam yabay ta sin Rasul kami mga kanabihan madbihan in agama na mo habuok da amo na in Islam tabihan mga katawte manghuran in amin kakahinang sin amin kita ni madbihan narayniha ini mga katawte manghuran biyay ta sin Rasul alaihi salatu wassalam in kataan ibadat dan diha laman simbulan Ramadan makahinang ko mga amo in ibadat man siya na sibik-sibik maddubihan inyadto labi in pahala niya maddubihan biya sin mga uno in kita maddubihan na pangon kita nakahinang hampuko karayawan maddubihan hampu in pahala ta paggain din di halaman simbulan Ramadan natanto na sadya maddubihan in amo in kahalan niya maddubihan bidda din hakatan langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man takarraba fihi bihasaisi man takarraba fihi bihaslatin min hisalil khair kana kaman adda parigdatan fi ma siwa wa man adda fihi parigdatan kana kaman adda sab'ina parigdatan fi ma siwa amo yan imbiyay ta sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siu-siu entaw naka hinang matubihan ibadat dan di halaman sinamin bulan Ramadan ini na inyadto atau uno-uno na matubihan misal bukan sembahyang misal amin basta man karayawan matubihan haturan sin sarat sin Allah subhanahu wa ta'ala ban haturan sin amuin sunnat sin Nabi alaihi salatu wassalam inyadto biya dakunut lang sin Rasul alaihi salatu wassalam sin nakatunay pardo amin mga sunnat matubihan sunnat magsarat ka ko matubihan sunnat matubihan biya kau sin nakatunay sin amin uno yaon sin amin piardo kay matubihan nabihanin mga katan sin amin ibadat dan di ini bihanin mga amoy kaaunan sin amin bulan Ramadan sunnat mo biya kau sin nakatunay pardo uno na sunnat matubihan patut pun des magsarat ka ko matubihan biya kau sin nakapagsakat nagpuasa ko matubihan sunat biya kau sin amin nakatunay uno pardo damikyan nagsambahayang kau sunat biya kau sin nakatunay pardo lang sin amuin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pahala niya hirihil kato sin Allah subhanahu wa ta'ala pima siwa haamoy marukayang bulan matubihan bihati namin uno alam sinang po tagi sa bulan matubihan nabi anahati namin uno amoy magkaw nakahinang marayaw matubihan hang po pahala mo matubihan ang painday di halaman sin bulan Ramadan in hambuok matubihan uno hambuok amoy karayawan mahinang matubihan sunat biya ka sin nakatunay amoy uno biya ka sin nakatunay pardo bangkaw pardo hinang matubihan biya ka sin nakatunay ang po uno biya ka sin nakatunay kapituan pardo matubihan ni namin uno nasal biya nahan katan uno damik yan matubihan iadlawan yan ang nakabidda matubihan halam sin pituan amunayin uno amunayin adlaw Jumaat nakabidda de halaman sin namin pito adlaw yan matubihan nakabidda de sa min pahalaan yan sa bukon biya sin bulan Ramadan bukan biya sin bulan Ramadan in laggo matubihan sin namin pahala sin namin tep-tep ang kataw damik yan in bulan matubihan amunayin uno in amuin kataan adlaw matubihan amunayin niya mo arat pa in sa laggo matubihan pag uno sa laggo matubihan adlaw ipag-ibadat sin tep-tep ang kataw matubihan sabab na tanto na sadya matubihan piyabidda yan sin Allah subhanahu wa ta'ala na inyad to mga kataw temanghuran akan nalang kupak sa ini amin umat Muhammad alaihi salatu wassalam in amu bulan ini wa huwa syahrus sabar bulan ni pagsasabar matubihan sabab na ambok na to amin sabalan ta matubihan in uhaw iban hapdi sabab na kauni kuno matubihan dahil singguwa pajari ang matubihan way na makasud tubig palam simbaranta way na makasud tubig kakaamari palaman simbaranta sa malainkan sabalan ta matubihan kawasa sin Allah subhanahu wa ta'ala in pamaranan sin mga biya kanda putuk mansur ini na misal biya nahat matubihan uy na biya ada sin amin maran sin tao matambuk matubihan betan sa kau hindi ali yaw na mura aturun mo makayog matubihan biya ada sin amin pahala amin hinang sa mga tao dakula matubihan nabihan mga katao timang Quran inamin uno wasabru sawabuhu al-jannah in magsabar kau matubihan sin uno-uno kahinang matubihan amuatin tumbas kanya amunan surga matubihan akan na in Rasul alaihi salatu wassalam ini real ko kanyo hambuk biya mga upama sa jaman tubihan in kasabar matubihan amurin piya
Bidda sin Rasul alaihi salatu wassalam. Hawak to na maun niya napuno sin amuin mga uno yaon. Napuno sin mga kafir matuhan amunin hi Amil Hamzah, amunin kalasahan sin Nabi alaihi salatu wassalam. Nakapamung in Rasul alaihi salam raho amuna Rasul alaihi salatu wassalam ko no akto ak makatembaw ang mga kafir ini gantian ko kapituan in amaun ko matuhan deng mga kafir matuhan ni namin uno. Ini pamawali ko matuhan kanila. Ini mga katawte mga huran pag naubsin sara sin Allah subhanahu wa ta'ala ayat Quran maun kaniya wa in aqabtum fa aqibu bimithli ma uqibtum bi wala in sabartum lahu khairul lisabirin. Bang kamu mamauli bang biak kato matuhan nariin na kayo sa matuhan ni namin uno amin na hinangkan nyo amot yung singuran nyo sadya bang kamu mamauli so pa matuhan amuin biak mga nakabuno matuhan ha uno ha amaon sin Rasul alaihi salatu wassalam naman ka mamauli matuhan nawaga na sa dyan namin nakapuno ha amaon mo matuhan ay nakamanglapay kay banan san sab kafir ayaw matuhan sabab na aga mata amunin sa buntul-buntul matuhan amuin aga amuin pa sampai kata si Muhammad alaihi salatu wassalam ayaw na matuhan amuin mga kapituan misan doa ayaw bang biya amuin pa amuhun tatod matuhan ayaw sa amun na sa dyan matuhan inamin uno bimis lima ukibtum bihi amun na sa dyan biya mga nahinangkan yung matubihan amurado sibo inyo na sa jaman tubihan ang panindihan day hakato na dumangaw dumupa pa nagdangas ta matubihan pag kita mga doang pa nila matubihan pa may nakamatay matubihan patayon na sa matubihan sa tauran day hakato na yadto tanggal sara na matubihan sabab ando way rundo sa sinyadto way rundo sa matubihan misan na sila magkampung sa upama matubihan bang isa way rundo sa amuratin aturan matubihan lawagan tagdo sa matubihan amatin pa maulihan mo bang kung mawatan mo mauli hindi nakakaagihan na malaingkan matubihan ni Rasulin Allah subhanahu wa ta'ala betan ni Rasul alaihi salatu wassalam pagpuas din dito bang kamu mamauli na diin din na sa dyan namin naigden ka namin matubihan bang hambuk sa dyan matubihan amura isa man nakapuno matubihan amaon mo lawagan mo wala in sabartum lahu khairul lisabirin bang niyo hipagsabar matubihan natin ni amin bugso niyo na pa Allah subhanahu wa ta'ala siya na magpanis sa amin tawiyad asaldan kataan yan na madtura pa uno pa Allah subhanahu wa ta'ala kataan mo amo na tulong sin Allah subhanahu wa ta'ala in amo in labi marayaw kanyo matubihan in pini sin Rasul alaihi salatu wassalam wala siya na mauli matubihan aun baita matubihan nakasud pa agama Islamin nakapatay kan Amil Hamzah ini matubihan mga katawte mga hurun wala na yun sin Rasul alaihi salatu wassalam sabab pini niyang kasabar matubihan na imbulan po sa ini pagsasabar siya namin kita pagnganan siya matubihan uno pagnganan siya matubihan amin bulan uno bulan pagsabar in sabar na tanto na sa Jasul nakita mo din namin lagot sin pala sin tao sin amin maunad to sin amin pagsabalan niya wasahrul muasa amin ipagkakasila sa matubihan ipagtabang-tabang sin amin mga tao amin mga uno yon ipagsasarak ka matubihan pagtatabang-tabang matubihan ni namin uno na makabaakan matubihan uno wasahrul jaru pihirij bulan ini matubihan patauran in uno patauran matubihan ni namuin rejeki sin tiap-tiap hangkat orang mga bariman. Na ini kaya na naman yan si mga uno. Misan din ay pagsusuy, matubihan, halaman sin namin bulan Ramadan matubihan. But ako kaya na naman matubihan, biya timaad na rejeki ko rin sin bulan 5 pa yaon. Sabab na, bukon yan tamin uno. Sana, asal dihatin namin Allah subhanahu wa ta'ala. Asal yan biyahan Tuhan Tarabul Alamin, matubihan sin uno. Hambuk pa rin ang mga ibadat wal lumuhay. Magdapa-dapa na yung matubihan sin namin uno. Biya siya sinamin karatungan sin paksa matubihan sin uno. Waman patarapi sa iman kana magpiratan li junubihi wa itkurakabatihi minan nar. Laong sin Rasul alaihi salatu wassalam siya nakapahuka hata o nagpupuasa natanto na sadya muna kaampunan in pagbakon ni matubihan sin mga hinang niya amin laong tamatubihan nagkarugtol niya sa matubihan wa itkurakabatihi minan nar asal-asal ka matubihan nakaregister niya rin dito apinal ka dyan namang maabot niya daw kiamat ipaig sin Allah subhanahu wa ta'ala nga rin dito at tungod sa Diyos namin pagpamuka mo matubihan haamuin hangkat tao matubihan namin langgo sin pahala din diha bulan Ramadan wa kana lahum misla ajrihi
min gairi ay yankusa min ajrihi say. Dihilan pa siya pahala, puas din dito. Puas sinampuno ni mga pardusan niya. Iwan sinamin unok, naon pa matuwihan. Dihilan pa siya pahala matuwihan. Biya sin pahala sinamin tao na pabuka ni matuwihan. Nakauni kuno matuwihan. Bangkita nakapabuka mga hanggatus tao. Bali hanggatus tao namin uno. In pahala ikarahil kayo matuwihan sinamin uno. Nakan na mga katao tayo manghuran. Panawag-tawag ko matuwihan ng mga tao, ando matuwihan, dahil kamo ang mga tao matuwihan. Ampan, aon na mga kaibanan matuwihan, sila na inilaw matuwihan, makahilo na matuwihan, manaw maripa, unusin, di mag-usaha matuwihan. Ayaw yadto. Minsan nyuri na karihilan matuwihan, ando, uyam katawa, magmaap ka, tuhan matuwihan, ito di karihil ko kayo matuwag tuwihaon. Sama amin bukbunal, amin bunal, bakit ang putingan mo isa matuwihan ng tao, sabab na, yan mo ito di karihil ka ako sa tiwod mo matuwihan pasal siyang kaikot dahil ito bukon niya tumarayaw matuwihan mga bihado ha bukon niya tumarayaw in mga kasahabatan pagbaita sin Rasul alaihi salatu wassalam aun na kiyoyakan aun na isa matuwihan biya mga nagsusab sila bihan nasusa sila matuwihan sabab na miskin yung mga kamataaran. Laong nila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalu ya Rasulullah laisa kulluna yajidu ma yuktiru bihi saim. Nabukon siya sablong nakita niyo ni kataan makagaus matubiha magpabuka hamin uno. Magpabuka hamin tao. Magpabuka hamin tao po sa matubihan. In hati niya manunjoki in mga tao kamataaran nila miskin. Sabab misan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miskin da matubihan. Aun waktu matubihan misan bukan puasa na pagkatunay pagkabayan sa mga asawa niya matubihan pag-aso ang kapag unahan ta rin doon ang kapag breakfast anta why matukan ay sa matupa amin kaibanan matubihan why rakatan matubihan sa na yung Rasul kailo alaihi salatu wassalam pangbihado lang na magpuasa na ako tayo nga sa rababid to sara na isabing puasa sunat matubihan misan imaangkat na yung suga matubihan maman kawairon na kapag inom makan maman ko yung nakarugto sinamin makabatal ha amin pagpuasa matubihan makajari ka dito na ka magniyat sinamin pag-unom mo pag-amuin pagpuasa mo matubihan yan ba inuno yung mga kakahalan sa mga kasabatan nalaw si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukon yung kataan matubihan amuin uno hirihil yan sin Allah subhanahu wa ta'ala kamu magsusa hirihil yung pahala na sabot ko kanyo yan ay siya na nakapabuka hamano siya amuin alam majak katilabanin daong si mukti biya mga amuin uno yaon amuin binatsoy lang si mukti kaya nga tangko sa binatsoy at biya namin tubig matubihang gatas sa din namin nilang mo na sa labi pa rin din ka uno sabab inamuin maksud niya ini matubihan amuin mamban man ang gatas limbulong mo iban sin tubig matubihan pamupya inamuin tao tanto nga sadya inyad to makabak na kulang si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mahasil mo na yung pahala biya sin piyagbayta kung kanyang matubihan awat maratin atawa matubihan karihilan hambuk bigay huma yung matubihan ika pabuka mo matubihan kanya akan nasunat sa ninong nabangaon hulma na mo din pagbukaan ni muna matubihan hulma matubihan ha aw sa batamain atawa mapainom mo sa tubig way pamisan matubihan nagbayta Rasul subay mahagpay yung tubig matubihan sa amin tubig mainom matubihan nakakamo matubihan biya mga dituhan na kaunad to na maasin tubig din dito kamo matubihan namin higad-higad naman to maasin namisan sa tubihan to in pahala hirihil kayo mo matubihan mahasil mo ra in biya sin beta kaya na sin Rasul alaihi salatu wassalam waman sakasa iman sakahullahu azza wa jalla min haugdi sarbatan la yajma'u ba'daha abadan hatta yadkhulal jannah. Ini niya parang maksar sa ini. Bangkaw na kapainom matubihan at taumin nagpupuas sa matubihan painomon ko sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin tubig dahil hahawg sin Rasul alaihi salatu wassalam. Painomon ko rin doon amuin pag-inom kuan yan. La yajma'u ba'daha abadan. Mangkaw na kainom na rin doon haon di na ka unuhon. Di na ka uhawon sa lama-lama matubihan sa hingga makasud ko suluga. In mano siya matubihan wa ibadat nahiyahal-hal nila doon pa parang maksar matubihan.
doon pa parang masari hal-hal na indila matuhan sabab insuga matuhan pasuokon sin Allah subhanahu wa ta'ala pamanusia na kaya naman tanan insuga hat sa jamin biya sinuno yan wala da piyasa sin Allah subhanahu wa ta'ala pa sung sa pasu angan si milawakin manusia matuhan na din na ba banglaw sin kemaasan hang kapatihan patukin namin suga mong babaw umo inyan to depende mga katao temong huran haamu in manusia taga ibadat ibanoy hakan na sumay tanyo tuod paparihalaon inamuin ginhawaran tanyo matubihan dahing haamuin hito na itayong pag-ibadat maksud panjarihan kato sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab in mga tao nag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala diha lambungan di sila makananam uhaw matubihan way ka na naman nila matubihan ando kay matubihan na inyat to hakan nami ayaw kita magkalupay mga anak tamatuhan hinduan tamatuhan si mga in mga kampung ta hinduan tamatuhan sabab inday dito na di na ko makatawang misan anak mo matuhan sabab na bang way ibadat bang di mag-ibadat biya din na tuhan ni namin uno in kahalan sing kita yaon taya atud-atud anak tamatuhan yaon taya atud-atud taymang tamatuhan in di da kita makatawang gana pansin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ فِيهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَأَتَقَهُ مِنَ النَّارِ حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ amuin biya mga naghinang doon kay mamantuhan pag-abot simbulan Ramadan pa siya nag-ibadat na pag-aanak kaniya hinang niya pag-aanak to mantuhan kaniya hinang niya mantuhan biya mga mid niya mantuhan bakun gaga mantumari maray ni pagbuka mantuhan kana ko matusan namin uno ando ayaw bihad tuman sa pauno siya matusan pagaanin hinang niya bang niya amin uno ato mga hinang magugat tabang matusan ni namin uno ina may mga bata matusan bukan ko amin inyan plong no unan post kita naggadjikan nila sila bukan amin uno ato bukan tara akon matusan na di dahil sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amu inta matusan laong tumatusan amin pagaanon niya hauno haipun niya matuhan inamuin dia mga hinang halaw man simbulan Ramadan niya muna ampunon kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala in pardusahan niya salta matuhan mahardi ka unay sab siya matuhan dengan api neraka jahannam at tayad hulal jannah sampai siya makasud surga matuhan kita kau mga katao timang huranin kahalan sinamino kita ini in bulan ini lalaw si mga ulama matuhan awaluhu rahmah wa awsatuhu magfirah wa akhiruhu itkun minan nar nabihani namin kahalan sinamin kita ini pastagsiru pihi min arba'y hisal patauran niyo matuhan inamin pagsabot niyo amin panghinginduan niyo matuhan dahil haupat prakalain matuhan haslatain tardawna bihima rabbukum wa haslatain lagi na bikum anhuma in dua sifat ini matuhan amuna in karigdaan to jin Allah subhanahu wa ta'ala kay amuna in kalima sahada amuna in kalima la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah iban pangayo kaampunan magkuno ka matuhan la ilaha illallah iban pangayo ko kaampunan pa amuin uno pa amuin Allah subhanahu wa ta'ala in pagpangayo kaampunan ini biya na sin agi namisan in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Wupira lahu ma taqaddama min janbihi wa ma ta'akhkhara. Biya nakahadto. Nasa banguhi compare kanda ali matubihan pag-uno niya. Mataod pa yung pagpangayo niya kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. But aon kaibanan kapituan, aon kaibanan lang na imbayta makakawaluan, aon kaibanan makahanggatos. Aon pa bayta matubihan, labi rin dito hadto. Tiap-tiap adlaw matubihan. Nain kita mga katao timanghuran. Amuin, yan kita nag-agad-agad hiwan amin hinang bukon amo matuhan. So ba ito, palabihan pataparin dito hadto. Bang ingkaunan sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nakahanggatos, palabihan kayo matuhan. Nasa na, kahunitan din namin mga kita bariman matuhan. Amurahati ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in makatakin sila may mga bihad. Nasa, diin-diin ni kagausap mo matuhan. Napagpangayo ko kampunan matuhan. Sabab amuran inamuin, maka sanang kay mo adlaw akhirat matuhan. Kita ko matuhan namin inamuin Ibilis. Iban sin ako na to Adam. Sibu-sibu nakarugtol sila sara.
Iblis, wala nangayo kaampunan po. Dahil na po na to Adam. Amo ra siya put na magturab ba na najaram naan po sa naman lam tagtiro na matarham na nakunan namin al-khasirin. Na nakarugto na sa kami ni sinamin sara mo, ya Allah. Nawang mo kami ni ampunon. Bang mo kami hindi kayo lang. Tanto na sa dyan, makalamod na kami rin ang mga taulugi. Kapag-uhanan sin Iblis, ang matugas ang pangatayan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Naamo yan, mga katawte manghuran, hakan na ayaw kau matibha magpikil, pangayo kau, pa Allah subhanahu wa ta'ala, at sabab siya in mang dirihil ka at matibhan. Amo yan, in mga uno. Damik yan, dahil sabihin, uno, pagpangayo ka matibhan, pagpangayo ano yung surga, yung pagpatilibon ka mo rin hapinal ka, sabab duara yan, inamin dua, kuan yan, inamuin, sungun sintiap-tiap ang katawring katiin matibhan. Duara tuod matibhan, mayroon dugaing, duara in sungun na tuod matibhan, bang bakon panalka, inyad to, palaman sinapinalka. In panalka, amuin bukon ummati Muhammad alaihi salatu wassalam. Na ini mga katawte manghuran, maba ako ipa hati resab kanyo ng ummat si Muhammad alaihi salatu wassalam. Sabab bendi hakato, mataod na mag-iyan matubihan, asal dalawang sa paatong nakita si Nabi alaihi salatu wassalam. Yung Nabi, sumapaat ha umat niya, sumapaat ha umat niya matubihan. Hirihil sin Allah subhanahu wa ta'ala kapatut ha Rasul alaihi salatu wassalam, sumapaat ha mga umat niya. Nasa isin umat niya. Biyak kanda ali ini, kanto na sa jariya kanda ali. Sabab na, kimakapot sinamuin hinduan sin Quran, uno inamin baita sin sunnat sin Nabi alaihi salatu wassalam, amo atin hinangan nila matuhan. Amo atin uno. Amo yan inumat sin Nabi alaihi salatu wassalam. Nalawang umatuhan, kami inumat isab sin Nabi. Nabangin hinang umatuhan, siusulang mo namin uno. Siusulang umatuhan namin Rasul alaihi salatu wassalam. May itong baka umat, tanto na sadya mga katawte manguran, di na ito may itong umat. Sa pabiyeta sin Rasul alaihi salatu wassalam, hadis niya resab, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Kataan sin ummat ko matabihan, yadto makasunod surga. Illa man aba, amura yung mga tao mabaya sa surga. Lawang si mga kasahabatan, man abaya Rasulullah. Lawang sin Rasul alaihi salatu wassalam, man ataani dakhalal jannah, wa man asani pakad aba. In makasunod surga, amuray magtaat ka ako. In hati niya mga katawte manghuran, in ummat Muhammad alaihi salatu wassalam, amuin nagtataat siya pa Allah subhanahu wa ta'ala, nagtataat pa Rasul alaihi salatu wassalam. Bukun amuin nag-abu-abu matubihan, gumanap sin panghindu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Gumanap sin panghindu sin Rasul alaihi salatu wassalam. Inyad to, pagmasyat na pa Rasul alaihi salatu wassalam. But sabab, bangkaw gumangganap pa sin amin panghindu sin Rasul alaihi salatu wassalam, biasin mga pagkamataran sinilang sindi hakate ini, yan na yung pag-celebrate matubihan sin pag-anak sa tiap-tiap hang katao, yan yung pagmamulod matubihan, bat imiyan pa matubihan, bukun ka makasihan Nabi alaihi salatu wassalam, in tauri magmamulod matubihan. Yad to, himumungan sa jasin amin dila nila matubihan. Yung kabunalan niya matubihan, siulang nila ni Nabi alaihi salatu wassalam. Sabab wala naghinang Rasul alaihi salatu wassalam bihan. Nah, dahil hindi ka ito matubihan, indun niya ini matubihan, basta makauno. Amo yan yung makasasatod ka ito matubihan. Sabab, kaya ingatan na si mga tao. Kaya ingatan na si mga tao matubihan. In pag-celebrate, pag-anak sing kabataan, inyad to hinang guwa ng Islam. Sama ito yung naman katalihan sa mga kamataran nga bangsa muslimin ini. Labi-labi na ito damin mga katawte manghuran at mga dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala riziki. Amo at yung katalihan nila mag-enjoy sin aming mga unod. Ipag-enjoy nila matubihan sin hangkat kulap mataraway ron na pag-enjoyan nila ito. Nasain na may pagtaat nila para Rasul alaihi salatu wassalam, amo at yung kasunod nila surga matubihan. Uno ba yan? Bang ikaw tuan ali? Akan na di mo makita ito matubihan. Laong mo miskin na miskin ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan na yung kita i-advisean kita sin Rasulullah ikaw mag-ato ng mga tao nagkalando ng daya. Tuan ali sabab na panasaw rakula sin saitan
Den dunaon. Panasaw ra kula man tuyan. Nasa aon day sab. Bang sila magadasin Hinduan sin Quran, magadasin Hinduan sin Rasul. Tamisan pa isab man tuyan, biadi rin dayan niya. Bat pikiran ko man tuyan, indaya Hinda Usman, agon-agon man tuyan. Dayahan pa rin si mga nagdayaha waktu ini. Nasa na yan hakis sa kataan man tuyan. Luan hanggatus unta. Piagsarak ka sa jaman tuyan sin uno. Piagsarak ka sa jasin Usman man tuyan. Nakaw ni kuno man tuyan nun. Nasa yung mga siyasasat sin Satan, namo nin uno. Yung kabayan hinangan na muna sa jaman ingod singod man tuyan. Ba't kalamihan man tuyan si pag-uno. Bangaon balo na mat yung kakuyagan nila man tuyan. Na may taad tubihad to. Hinangon tabalo nin uno na pagbusta ko na. Yad to na ko man tuyan makaulang-ulang man tuyan. Nakan na mga katawte mga huran. In maksud sin aming pagpuasa tayo ni maman kita makalamod dahil mga tao nagtataat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Maman kita makalamod dahil mga tao timutunay sin ibadat amuin kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kanan ayat sin Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Supaya kamu mahinang tao nagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab hinang si mga tao ay pag mabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala di datay maun. Innama yatakabbalullahu minal muttaqin. Intay maun da sin Allah subhanahu wa ta'ala kakahinang dahil mga tao nagmamabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuna imbiya kanda ali ini madtuhan minsan kikagdan musibah sa pamalaong tamadtuhan nayad tura gamanti mambukin pamaranan madtuhan dahil sin nagsusa sinamin makasusa dakula madtuhan nabihan mga katao timang huran itukbal ko yung pagsukol sinamin kita niyo mga katao timang huran ayaw kita magsuok sinamin dosa amin dosa rakula madtuhan labi-labi na ito yung kasirikan amuanin hauhan sinamin doa auhan taasan sinamin dosa pa Allah subhanahu wa ta'ala yung kasirikan but where untod dan niya pasurga man tubihan palamnal ka sa man tubihan in dan niya man tubihan ikaw man tubihan bamuktiatan anipan din namin uno inyadto ampunon na kaw sin Allah subhanahu wa ta'ala pasurun ka surga man tubihan intajtanibu kaba'ir ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima ini nasabut suratun nisa man tubihan kalau lawagan niusan man tubihan sa bukan yung meaning man tubihan amin di kamu sabi minang sa anib sadya kamu rin amin dosa kabair man tubihan inamin pag-uno yaun inamin uhan ni man tubihan amun yung sirik ingkatan sinamin uno sin kabair man tubihan inyad tutak tamasi atillah bang kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala ampunon ko bang di na manikab-tikab sadya ka palaman sinapinal ka jahannam na magsama-sama kita niyo amuin tumayma himinang sin amuin agawan tanin waktu tanyo matubihan ang nyariha lauman sin amin bulan paksa matubihan maman kita niyo yang punda sin Allah subhanahu wa ta'ala maman kita niyo mihardika dahing hamuin apinal ka jahannam sin amuin Allah subhanahu wa ta'ala sababing kita ini na tanto na sadya amuin subaitad kita mangayo kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala mangayo kita sin surga sin Allah subhanahu wa ta'ala magsukul kaniyo katan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah mga pananguan si kami harang masin Allah subhanahu wa ta'ala. Ito na ito na di mong isa lingkat patumtum sarta wasihat sin guru kalasan bayan ko na Sheikh Muhammad Sakidi kapadiharan sin kalabihan sin bulan Ramadan sarta sin dayaw sin amun amman ibarat halawman niya. Alhamdulillah inadtukatan nadilay niya kiawa ding ha Quran Maha Mulia iwan baita si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah subhanahu wa ta'ala yung perkara kata nasabot niya doon yan tukatan lang tapangadji andak ula akatop nyo katan bangsa muslimin amuin mawaya lang ta magpataon sing karyawan na labi luwad di bulan Ramadan na biasa sabat niya kaina in kita na suwaita hamparuhun ngin hawaranta dihilan halga in yalgaan sila Allah subhanahu wa ta'ala biyan asin bulan Ramadan ini mahal ga patuhan na bulan namin arapun in taon ng dihili halga sin yalgaan sila Allah ta'ala in siya mahal ga dapat tuhan na bulan namin demikian bang isabyaan gaan niya in yalgaan sila Allah ta'ala nagaan-gaan na sa sintuhan na bulan namin sin bulan ini bisa sambat sin guru kaina nasabot niya at inya bulan mulia syahrun adimun mubarak bulan selag-ulaggo bulan mahabarakat sambat niya bukun nung nabat na pinain sa simbulan Ramadan bangka umatod
pa mga bulan hangtod 2 bulan siwo-siwo dahil laggoy masinamon nang ta lupa niya. So mga impigyan dihay ni syahrun adim, bulan sa laggo-laggo ay malaggo pa Allah subhanahu wa ta'ala ng ibadat mahinang sin tiap-tiap ipon sin Allah ta'ala diha bulan ini bang mayan in kakahinang pagtag-ipon niya amoy nagaamuha aturan kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta sunnat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So amoy adto mga palangon sa mga Islam in sa lingkat-lingkat pangadjian tiatok balkato sin puro kalasahan ay mangkaw maino-ino biya magkasabot ng daran ito na ali ala kala yung panghati sin kewanan wala laki kita ito na ali din dihay ni lang nila mga hiali lang ta radiyallahu anhu ingat bersabot sin amok guru mulyahin o natin yali nayariyaw kami abok lang ta guru raisam insyaallah subhanahu wa ta'ala sinang ngaji dito ha lang yari biya ang kato ng publication insyaallah subhanahu wa ta'ala balik ini kasiyanain lang tarimil pangadyan kato insyaallah subhanahu wa ta'ala. So murah-murahan mga panahon na kami Islam on the kuman pila minute na kuman to? Mga 3. 2 minute na kuman 2 minute na kuman atin ya magot na in waktu pagbubukas kita niyo insyaallah subhanahu wa ta'ala. Na ingkita niyo amon niya na maalok biya pagbubukaan na soy kita niyo sumadya na tumakamasar ta iwan pangindaw po Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa mo yan sintuhan na bulalamin in ibadat sing kita niyo habulan Ramadan tay maun sinallahu subhanahu wa ta'ala. Ngaton nato mga panawahang Islam in kasahabatan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam unong bulan puas na yung Ramadan pagpuklit si Ramadan unong bulan continue namin dua po Allah ta'ala bang mayan sin Allah ta'ala tay maon in ibadat sin sila di bulan Ramadan sabab na malupas mga palangon na kami Islam in paglugto sin kita laong tariha bulan Ramadan bang di datay maon sin Allah subhanahu wa ta'ala. So ring ha mga law ta sa baban hikatayma sinibadat ta na pamuhon ta inibadat ta pagkabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala amoy inmon pasunna si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam damikyan iwan ka ikhlas halong pangatayan himinang tumunay sin parda akan sin Allah subhanahu wa ta'ala bukong karnay si bangisyo sumagawa karna sin Tuhan Rabbul Alamin. Alhamdulillah biya-biyabot na in waktu singgitan niyo insyaallah subhanahu wa ta'ala. Salam kasila sa kaniyukatan ng hindi morongog sarta jimajaga sa programa sing kami riha tempat mulia ini. Mamaid na kami halapan kasila sa wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر